U julu ove godine Mercedes-Benz je predstavio najnoviju generaciju motora OM471 u Berlinu. Zahvaljujući upotrebi najnaprednije tehnologije i intenzivnom razvoju, u Mercedes-Benz teretnim vozilima omogućena je dodatna ušteda goriva od 3% upotrebom najnovijeg agregata. Navedena ušteda ima direktan uticaj na ukupne troškove vlasništva za klijente. Potrošnja goriva je glavni prioritet za Mercedes-Benz inženjere. Kako bi osjetili efikasnost najnovije generacije motora OM471 u Mercedes-Benz Actros modelima, Mercedes-Benz je organizovao zanimljivu test vožnju za predstavnike sedme sile iz čitavog sveta na živopisnom putu od Ljubljane do Portoroža. Ovoj test vožnji prisustvovala je i naša ekipa i evo šta smo zabeležili. Mercedes-Benz Actros sa najnovijom generacijom heavy duty motora predstavlja u stvari kamion čije su odlike na izgled potpune suprotnosti, ekonomičan koji je ujedno i ekološki. Osmišljen kao vozilo sa karakteristikama kamiona za duge rute, svoje performanse potvrdio je na brojnim testovima. Tako je svojom ekonomičnom potrošnjom Mercedes-Benz Actros impresionirao brojne kompanije, vozače je osvojio dinamičnošću i snagom motora, a društvo niskom emisijom štetnih gasova. Dobar dan, moje ime je Benjamin Tomec in sem odgovoren za testiranje. Dobar dan, zovem se Benjamin Tomec i odgovoran sam za test vožnje sa potencijalnim kupcima u Stuttgartu u kompaniji Daimler Trucks. Nalazimo se u Portorožu gde imamo promociju novog modela kamiona Actros sa novim motorom koji ovih dana uvodimo na tržište. Novi motor koji predstavljamo ima nižu potrošnju goriva u odnosu na prethodnu generaciju od 3%. Ako ga poredimo sa motorom koji je ugrađivan u prvu generaciju Actrosa 2011. godine, potrošnja goriva je za poslednje 4 godine u našim kamionima manja za čak 13%. Tokom razvoja poslednjih godina poboljšali smo performanse novog motora u nekoliko oblasti, popravili smo sagorevanje u cilindrima, turbocharger smo proizveli zahvaljujući našem sopstvenom znanju i sami ga proizvodimo, a takođe popravili smo i karakteristike zadnje osovine, pa je sve to doprinelo da kamion sa novim motorom troši manje do 3%. Nam omogoča da znižamo potrošnjo goriva tja do 3%. Mercedesov Actros kamion je prvo vozilo za duge rute sistematski dizajnirano da ostvari maksimalnu efikasnost uz minimalnu potrošnju, što ga čini dinamičnim vozilom za transport biznis. Zahvaljujući OM471 heavy duty motoru poslednje generacije, njegova već mala potrošnja goriva umanjena je za dodatnih 3%. Manja potrošnja goriva Mercedes-Benz Actros vozila korišćenjem ovog motora doprinosi dinamičnijoj vožnji. Najnovija generacija omogućava snažan start i ubrzanje. 95% obrtnog momenta je dostupno između 1300 i 1400 obrtaja u minutu. Motor svoju snagu ipak najbolje pokazuje pri najčešćoj brzini pri kojoj se voze kamioni u okviru 1000 i 1500 obrtaja. Tipična dužina rute kamiona za dalja putovanja je 130.000 km godišnje, a uzimajući u obzir i izazove koje donose daleke rute kao i maksimalno iskorišćavanje kapaciteta vozila, smanjena potrošnja goriva svakako je bitna stavka za budžet kompanije. In ta dni se nahajamo v Portorožu, kjer imamo vožnjo, testno vožnjo. Ovde u Portorožu organizovali smo test vožnju za novinare iz čitavog sveta. Testiramo kamione od Ljubljane do Portoroža i predstavnici sedme sile imaju mogućnost da se upoznaju sa karakteristikama novog kamiona i novog motora i načinom korišćenja dizel goriva. Upotrebu goriva vrlo ozbiljno testiramo i u Stuttgartu na poznatoj deonici od Stuttgarta do Hamburga koju koristimo za testiranje već 20 godina. Kjer testiramo naše tovornjake in testiramo kako in koliko uporabljajo goriva. U standardne test rute ubraja se i autoput od Stuttgarta do Hamburga i nazad, jer ne samo što predstavlja jednu od najvažnijih ruta centralne Evrope, nego je i zahtevan put sa strmim etapama i zahtevnim planinskim krajolikom. Osim Mercedesovog Actrosa, voženi su i Daimler kamioni i to pod istim uslovima kao i referentno vozilo, dakle i tokom vremenskih neprilika poput jakog vetra i kiše, kao i tokom saobraćajnih gužvi, a da bi se dobili relevantni podaci, zamenjivani su i vozači tokom testiranja. Upoređujući rezultate koje su postigla vozila, zabeležena snaga motora i obrtni moment, transmisija, ubrzanje kao i kontrolni sistem poput Predictive Powertrain Control, sistema PPC.